Aga jing lai kai World Cup naga Group A hapreng ke Mexico, Persia ya ke Czechia. Bad ke Czechia ke dum kam ban job ya ke jing lai kai. Kenang bakan nang don Jingerman bani Rung sekarang 32. Aba fai sekarang ke jing lai kai haga kela step ke jing lai kai kalong Maria khai haga baro artli ki ken hun ki Khlem la bat ki jar. Wala gila persyang katokan ne Henry ki Khlem la bat penurlong. Aba fai pat syaga kelamit haga minit ke basan peusan ke Mexico ke leo bentiap ya ke gol ke baningkong leng bau chawes. Hadin riu minit kata ke minit ke ban riu peway ke Mexico ke leo biang bentiap ya ke gol ke baar leng bau Julian. Pada shwa ban kut ke jing lai kai kata ke minit ke kendai peu plus sau ke Mexico ke leo bentiap ya ke gol ke balai. Paling bagi ni gilai gol ke Mexico ke lala ban pelim suk ya ke Czechia dan lai lanon. Bad ke Czechia ke hap ban lek paying. Agway bar ke jing lai kai naga Group A hapreng ke South Korea, Persia ke South Africa. Ke South Korea ke don kam tang ban ya khai ya ke jing lai kai kenang bagan yorung sekarang 32. Kat baga South Africa ke don kam ban job ya ke jing lai kai. Aba pai sekarang ke jing lai kai ke kela step ke jing lai kai kalong Maria khai ya ke ba om don gino ki bala ban pen ki jar. Wala gila persyang ke tokan ban yo pen ki jar Henry ki Khlem la ban urlong. Aba pai pat sya ke kelamit ke South Africa kali yo ban pen ki jar nengkong. Aga minit ke ban riu peulai leng bau Maseko. Badai lama ke shigol ke South Africa kalala ban pelim ya ke South Korea da shigol lanon. Bad kum juru ke South Africa kala thau ya ke record batmai haga bagala yo ban rung sya ke knock out haga sen ke baningkong haga jingle kai FIFA World Cup. Kat baga South Korea ke hab ban up hadu bekut ke jingle kai group stage.